dia konsep tau, like sometimes bila parents atau cikgu pun dengarkan adab dulu kan. Yeah. Mungkin kita dah biasa dengar sampai kita menjadi complacent tau. You can still be a straight A student. Yeah. Tapi you mungkin tak tahu cakap dengan orang. Betul. You tak ada skill nak cakap dengan orang pun you tak ada. Yalah. Kita kena bawa balik adab. We have to prioritize. Adab tu adalah salah satu. That means it's something teachable. Kalau you tanya I cakap rumah pun, kita pun ada ajar anak-anak kita kan cara nak beradab, cara nak ucap dengan cikgu. Kita tengok jauh, kita tengok TikTok. Kita tengok cara murid respon bila dia kena marah dengan cikgu. Dia venti dalam social media dia. Lepas tu, and you know that kita satu generation yang orang approve benda tu. I could disagree with my teacher. Tapi ada cara saya nak tackle benda tu. Bukan I nak vent kat social media bagi semua orang tahu. And you know, to prove a point that you know it's more like egocentric lah kan. Small thing daripada RPM. Saya ambil satu benda kecil je. Kita boleh membetulkan karakter tu. This is an opportunity for teachers or even parents themselves untuk like, this is what it's all about. Kita apply, not just learning. Because for me, the more kita letak tu sebagai subjek yang kena jawab exam, lagi budak tak suka. We have planned dalam RPM kita and it takes time. Betul. Macam Kak Fiza cakap tadi, it's normal for us to resist. But once you see the product of it kan, kalau kita tengok kat social media bila dia bila PT3 dengan UPSR tak ada tu, any issue je, inilah jadi kalau UPSR dengan PT3 dimasukkan. Nampak tak everything, bila budak buat salah je dia jadikan tu issue. You get what I'm saying? The other important aspect adalah for teachers. Apa yang saya nampak dalam to produce better quality teachers, dan juga one of the thing is I nak konsep ni less is more. Maksudnya bila kita tengah buat RPM ni, there are a lot of initiatives tau, but we mustn't also forget untuk kurangkan inisiatif-inisiatif yang tidak diguna pakai. Maksudnya kita dah ada benda baru, benda lama tu kita kena keluarkan, because when there's too many things on the table, betul. so dia cikgu Jangan tiba-tiba jangan tambah. Kalau kita tambah something, you kena tolak something. Kau tahu cikgu rasa inisiatif bagus, but why am I still doing a lot of work?